Melekithi, awusasephakathi wey'ngane ngibingelele sanibonani. Yewe nazi iy'ndaba ey'thusayo kwabanye bajabulile, okwabanye abajabulanga. UNabi Chiefs isimxoshile bafowethu. Isimxoshile-ke umnabisi i-Kaizer Chiefs, okubeka ukuthi umnabisi ngathi valid license yakhe le okumele akoche kwi-CAF, ngathi bengenayo or angazi into ekanjalo, kodwa nje yabo iy'ngane zakwethu into ekanjalo, kodwa nje iy'ndaba ey'sematheni ukuthi nje umnabisi akusesiyena u-coach we-Kaizer Chiefs. Njengoba nazi ukuthi-ke laba-coach abasele ama-assistant lawa ngathi yiwo-ke azoba imbambela noma bazobamba beqhubeke okwesikhashana mangizwa. Ya, umnabisi-ke akasesiyo-ke u-coach we-Kaizer Chiefs. Bafowethu indaba kimi ngingasho ukuthi cha iy'ndaba ezinhle bafowethu, engingasho ukuthi liphume nobovu ngane zakwethu. UMnabi izolo ungiphule umoya kakhulu, kangangokuba ngivele ngaphelelwa nawukuthi ngadla, yabona ngendlela nje ubuvele waphuka kakhulu iy'ngane zakwethu izolo umnabisi. Engicabanga ukuthi laba abasele abazobe bebambela lakhe bazowenza umsebenzi njengoba bebewenzile, yabo. UNabi izolo uhluleke kakhulu iy'ngane zakwethu, uhluleke lokhu ukuhluleka, yabo, uhluleke lokhu ukuhluleka. So njengoba i-Chiefs ithathe isinqumo sokuthi imdedele, yenze nje umsebenzi omkhulu futhi omuhle oncomekayo, yabo, oncomekayo. Sesobona bona-ke la bafana ukuthi-ke bazobadlalela laba-coach laba abakhona ngale ndlela laba bebevele bebadlalela ngayo, ngoba phela siyafuna ukubona laba Chiefs esiwasayinile, asikaze siwabone, yabo. UMnabi vele besishonisa ehlathini kakhulu, besishonisa ehlathini iy'ngane zakwethu. Njengoba-ke i-Chiefs-ke iyodlala ngaphandle, mangicabanga ukuthi bahambile namhlanje or bayahamba namhlanje, bazohamba kusasa, kodwa nje bayahamba khona iy'ngane zakwethu bayodlala. So uNabi-ke ngathi kube yilezo nxushunxushu lapho lawo malayisensi lawo akwenza ukuthi begcine-ke bengaboni ngasolinye ne-Kaizer Chiefs. Kwase kuthi-ke kwafikela esigqibeni sokuthi-ke bamdedele umnabisi ukuthi ahambe ayobona-ke kwezinye iy'ndlela, yabo. Engicabanga ukuthi naye vele bekuyinto bevele eyifuna, ngoba ngizwa ngathi-ke abalandeli be-Kaizer Chiefs izolo bagcine bejikijela izinto egrawundini, okubukeka ngathi-ke abalandeli be-Chiefs abayithandanga leya loss, bebe-expect-e iwini bona. Njengami nami nje ngiyimlandeli we-Kaizer Chiefs, bengi-expect-e ukuthi i-Chiefs iwine izolo, yabo. Benga-expect-anga i-lose, benga-expect-anga i-draw, bengi-expect-a ukuthi iwine, ngoba besiya kwi-CAF nje sine-confident eningi. So njengoba bemhambisile umnabisi, liphume nobovu iy'ngane zakwethu kimi, kungasi-ke kwabanye, cha. Izolo nje uvele wayikhipha kimi izolo ukuthi why ekhiphe lo mfana lo uKwinika wambeka ebhentshini. Why eqale ngoSereni, uSereni uvamise ukuba second, ukubuya nge-second half, yabo. Wenze nje ama-mistake amaningi, yabo. So nje siyabonga kakhulu, yabo, sesizokhona ukubona iy'ntwana ey'ncane zigijima kahle ngendlela e-right. Ngibonge iy'ngane zakwethu.